intwari bakabivuga ari uko yapfuye, babara ko intwari ari yapfuye. Uganda irimo amoko bitwa Abagande. Perezida Paul Kagame yakoze ubutwari bukomeye. Hello guys, ndabashuje ni Kabarati nk'ubusanzwe. Ngarutse nshaka kubaganiriza ujambo intwari n'ikigwari. Intwari n'ikigwari, tandukana ry'intwari n'ikigwari. Niki gituma bavuga ngo intwari bakabivuga ari uko yapfuye. Ngewe rero ntabwo imyumvire yanjye ari nk'iy'abandi. Je numva bitandukanye wenda n'iby'abanga abandi babara ko intwari ari yapfuye. Umuntu bara ko intwari ari yapfuye ni nka babandi bapostinga abantu bapfuye, kandi akiri muzima akaba atarigeze amutunga kuri poste. Nanjye rero ntabwo ari uko nguko mbitekereza. Nge ntekereza intwari ko ari yakoze ibikorwa by'ubutwari, yaba yapfuye yabihagaze yitwa intwari. Rero nakoze ubugenzuzi mu myaka mfite imyaka 37. Nakoze ubugenzuzi nsanga muri Afrika dufite intwari enye n'ibigwari bihagarariye ibindi bibiri. Ntabwo mvuga ko ari byo bigwari gusa bihari, ariko nibyo bihagarariye ibindi. Intwari n'ikigwari rero aho bitandukanira, intwari ni ikora ibikorwa byiza kandi bikomeye. Ikigwari ni ikintu gikora ibikorwa bibi kandi bikomeye. Umva itandukana ry'intwari n'ikigwari, zombi zikora ibikomeye ariko bitandukanye ku bwiza no ku bubi. Rero intwari nabashije kubona, nabonye intwari enye. Nabonye wa mbere ni Museveni, Perezida Museveni uyoboye Uganda. Mugabo yakoze ibikorwa bikomeye cyane, yakuye igihugu cye mu ntambara, ahuza abaturage. Uganda irimo amoko arenga 50, sinzi, ntabwo nzi umubare wayo, ariko bose bitwa Abagande. N'ubundi n'abandi banyagihugu baba baturutse mu bindi bihugu bajemo babonye ubwenegihugu nabo bitwa Abagande, barabakiye babita Abagande. Ubu Uganda nta vangura ribamo, nta rugomo. Uganda yatekanye. Rero umugabo ni intwari kandi turamwemera twese. Undi nemera ni Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yakoze ubutwari bukomeye. Yari umusirikare kandi yagiye mu gisirikare yiga amashuri, yahagarika amashuri ye kugira ngo azabashe kubohora igihugu, kuko nabwo ubaye umusirikare ntiwige ntabwo burya wabasha kubohora. Yarize kandi akora n'igisirikare, ariko umutima we igitekerezo cyari cyo kuzabohora Abanyarwanda n'u Rwanda. Yakuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, afata uwishe n'uwiciwe arabahuza, barasangira, barashyingirana, bari gushyingirana. Ibyo bintu ni ibintu bitapfa gushobora umuntu wari we wese, ubundi bikorwa n'Imana. Guhuza umuntu wiciwe n'uwishe bagasangira, ibyo bintu ntabwo ari umuntu wese wapfa kubishobora, ko we yarabishoboye. Rero mwemera nk'intwari, salute. Wa gatatu ni Perezida Traore, wabaye perezida w'igihugu ari kapiteni mu gihe hari amajenerali mu gihugu. Kuyobora igihugu uri kapiteni ugakuraho ubuyobozi bubi ukabusimbura kandi wahagera, igihugu cyawe kikatangira gutera imbere, kikavugwaho ibyiza byinshi bitandukanye kubera wowe ukigezemo. Uwo ni intwari ikomeye. Ntabwo muvugaho byinshi ko we ntabwo muzi cyane. Nkavuga kuri
Afande Makenga General Makenga ni intwari ikomeye. General Makenga yemeye kurara mu ishyamba rya Sarambwe afitiwe abana be, yemera kubasiga n'umugore we, yemera gusiga inzu nziza, yemera kurara mu ishyamba kugira ngo umututsi n'undi munyarwanda uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, murambabarira aho ngaho, n'undi mukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo kugira ngo arenganurwe. Aremera arabiharanira, ararwana kugeza saa ngiyi. Masisi, Rucuro, Bukavu bafite umutekano, bararyama bagasinzira. Izo ni intwari mbabwiye kandi nemera nzahora ndata no mu gupfa kwanjye. Niyo wavuga ngo ngiye kukwica kubera wavuze ibyo, nabisubiramo, ubinsubijemo nabisubiramo, nzemera nk'intwari. N'ibigwari rero reka mbibabwire. Ikigwari cya mbere ni perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, wafashe ubwoko akabwica abuziza uko bwaremwe. Yakwica ubwo bwoko atabumara, agahitamo no kujya kwica n'amatungo yabo. Ibaze aho ubugwari bubera. Inka urayifasha, urayitemye, ntunayiriye ngo uyigire inyama uyiteye kuyirye, uvuge wenda ngo yazigaburiye abasirikare bari ku rugamba. Arazitemye azisiza ari imirambo ziryana. Nk'inka yaziraga iki? Ko nemera ko wenda ngewe namutuka, ko nemera ko undi yamutera ibuye, nemera ko hari abavugije induru muri bene wacu wenda bazize icyo. Inka yaziraga iki? Ibyo yarabikoze ntibyamunyura, ajya gutabaza amahanga. Ikigwari kindi kimwungirije ni icyo yatabaje kikaza n'ibyabo bitaboroheye, akemera kuza kumurengera, akemera kuza kumarisha ingabo ze muri Kongo. Ariwe perezida w'u Burundi Ndayishimiye. Ikigwari cya kabiri yemera kuza, azana ingabo ze, ziraraswe za mbere zirashira, izindi zifatwa rwa mikona zihakana, n'ubu ngubu akiroha y'izindi. Ese ndashaka ngo muze gutera comment mumbwira ibigwari navuze sibyo? Nibyo? Intwari navuze nizo sizo? Yanjye byari ibyo. Sariyuti ku ntwari, ibigwari hasi. Thank you.